Pamirsa Kabupaten Tabanan mendue mengkudang-kudang pasih sane ngulangunin minakadi pasih Hieh Gangga ngelimbahkan kewentenan pasih Hieh Gangga mengkudang-kudang wahana anyar ke wawahen tur kebajikan. Bendesa-desa adat Hieh Gangga iketut dolia mausang pasih Hieh Gangga madue slogan satu tujuan banyak hiburan. Antuk punika angganing desa adat terus malsaha ngelimbahkan potensi wisata sane wenten ring Hieh Gangga pamekas kewentenan pasih Hieh Gangga. Sane mangkin ring pasisi sisi kau kantun kabecikang pinaka gena surfing. Satyos punika kawawahin malih gena-gena selfie sane becik, wahana ayunan, undagan kayu, wisata kuliner, wahana majukungan, wahana bebek-bebekan, air terjun, pelepasan tuki, miwah kemargiang pementasan cak ring pesisi pasih. Samian punika kemargiang pinaka usaha ngelimbahkan kuentenan wisata ring pasih Hieh Gangga, mangde sayan ramie kerauhin para wisatawan. Pengabdine ring pemargin tatanan kehidupan era baru puniki, kahanan pariwisata muali normal taler akeh wisatawan sane melancaran ke pasih Hieh Gangga, sane magenah ring wewidangan desa adat Hieh Gangga, desa Sudimare, kecamatan Tabanan. Sukma miwah Juliana Nguningayang.